Assalamu alaikum Oşkovardın örүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар биз бүгүн Ноокаттын центринен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокаттын центри Бостон айылында турабыз. Бостон айылынан ушул Каракашка ат Мырзакеден сатылат экен. Кандай ат болду? Мырзаке маалыматты берет, бизден алыстабаңыздар. Атты өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Кандай ат болду? Маалыматына чогуу жоолобуз. Мырзаке, assalamu alaikum. Aleykümselam. Salamat, qanday tuzumsiz? Sağlarınız yaxshimi? Özünüz işleriniz yaxşı Mırzaке. Yaxshi, rahmat. Atты сатууга койдуңуз буюрса. Atты satты, Xudo xolasa. Аттын кап-кара кашкасы чыгат экен да, чым кара кашкасы. Yangi ot. Жаңы атпы? Yangi mingi qilib o'rgatib qo'ydik, Xudo Жаңы xolasa. үйрөнчүкпү бул? Yaşı 4 yaşar. 4 жаш. 4 yaş. Токтотунчу. Эми мындай маалымат берип алайын. Бул минилип үйрөтүлгөн, а? Minilib yangi o'rgatildi. Жаңы үйрөтүлдү. Hozir minib ham ko'rsatib beraman. Xudo xolasa yaxshi mana. 4 tuyoq toza. 4 tuyoq toza, yeb ichishi yaxshi. Жоош нерсе экен, а? Болго. Tepmaydi, oyoq qo'li yengil. Qayerdan? Rossiyadan kelganmi? Rossiyadan kelgan. Мына өтө жоон нерсе экен. Наракка бурунчу марктын эки туягы экен жанагы. Чым карасын издегендер. Жашы дагы жаш экен. Takalat qo'ydim yangi. Жаңы така. Yangi takalat qo'ydim. Мынакей. Бул эми тарбия керек экен да Мырзаке. Ditcha yo'lga solsa bo'ldi. Жолуна аз кыйла түштүбү? Yo'lga tushib qolgan o'zi, yo'q bosh. Пародасы кандай эми? Пародасы кандай деп келди сизге? Parodasi endi Arlovskiy bo'lib kelgan. Орловский деп келди. Өзүңүз үйрөттүңүз. O'zimiz o'rgatdik mingi qilib. Мына азыр Мырзаке минутта көрсөтүп беребизби? Minib ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Кааласа мындай колго жоош деп биринчи жайда калып чыгыпсыз. Мынакей көрүп турасыздар туугандар. Эми минип дагы көрсөтүп берет. Мына эми токуп минип дагы чыкты. Мырзаке аттын эми мына өзгөргөнүнө өзүңүздөр байкап көрүңүздөр, атты көрүп турасыздар туугандар. Басыгын байкаңыздар аттын. Жакса байланышасыздар. Кличканы кандай койгон, эми маалыматты берет өзү буйруса. Мырзаке, мунун эми токтотуңчу. Минип үйрөтүпсүз. Көкүрөктөрү да өтө жоон жолуп келген нерсе экен, Polvon narsa. Палван нерсе, кличка койдуңузбу расылы? Qora polvon. Кара палван деп койдуңуз. Qora polvon. Boyu канча чыгат? Boyunu ölçödүңүзбү? Boyunu ölçeganim yok. Boyu şu 62, 61 üstünde ta. 60'tan öte, 65'e жетпейт. 60-65'in aralığı, ha? Kara palvan деп koydunuz. Qora polvon. Bastırınca mınanda çatkaktan üstleri kanday attın? Zo'r mashina. Minsa tushmaydi. Mına başqa görüңүздөр. Olga жоош, ha, teyip tiştebey. Teyip tishtamaydi. Taqaga ham yaxshi turadi. Yo'q. Taqaga da жоош bu. Oyoq qo'li yengil. Buga ham qo'shimcha tarbiyani berish kerak dedingiz da, yaxshi. Tarbiya qilish kerak. Обязательно polvon o'ziga moslab tarbiyalaydi. Uloq ko'rmab turanda, endi jon uyrenip atsa. Attın uyuru qanday oldu uyuru? Uyuri yaxshi, hamma yo'qi bor. Uyuru var, ha? Uyuruga qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi. 4 yoshga to'lib 5 ga ketyapti. Жазда 5. Josiga 5. O'ylem quvg'azı qarab saratan jemine to'y qilib turmaga salsa bo'ladi da uloqqa. Tarbiyani keltirib. Uloqqa xudo xolasa yaraydi. Endi bahosini qancha deysiz? Bahosini qimmat aytmayman men. Hozircha oqcha zarur. Qara polvonning bahosini qo'yib 4,5 ming dollar. 4500 dollar. 4500 dollar. Mına 4500 deb bahosi aytildi tug'anlar, mına otni ko'rib turasizlar. Endi Murzakedan baylanishning nomerlarini da so'rab o'tamiz. Endi nomerlaringizni aytib o'tinglar. 07 Plus 996 700 707 menen, aha. 07 27 07 27 59 14. Düşünmeye kaldım hazır.
0707 menen 07 yana. 07 27 27 59 14. 59 14. Mına ekranga жазып калтырдык. Biz çıkılışımızı жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.